Palo Sulaymanov, Norvegiya. Tablonun başarılı. Oy жақсы. 4 bal. The next match on Mat C, 67 kilograms qualification in recipients Furkan Songur from Turkey, in blue segment Mahmut Bakhshaver from Uzbekistan. Please get ready. Get it. The next match on Mat B, 87 kilograms qualification in recipient Zoltas Nurmali from Kazakhstan, on blue segment Zurabi Utanshvili from Serbia. Please get ready. Жақсы. Mat A, 67 kilograms qualification in recipient Furkan Yıldız from Turkey, in blue segment Sultan Asotuni from Kazakhstan. Please come to mat. Aminleri 67 kilogram minimum sahası kırmızı mayo Furkan Yıldız Türkiye, mavi mayo Sultan Asotuni Kazakistan. Geldi havayla. Bir bal. Niye pıçkıcına koydun? The next match on Mat A, 87 kilogram qualification match. Kumar Usoni from India, blue segment Ali Cengiz from Turkey. Please get ready. Kazakçının Türk öyle atar. Yok. Ey 2 dakika ver zaten. Renkli ya. Kırmızı mavi işlemi var. Ya sabah konuştuk paralı. Şot 4-4. Palo'da bir предупреждение var. Bro kaç sıra boyunca umarım kahvaltı da. Ses gerek. Oy жақсы кетет. 1 bal. 5-4.
nereden gidiyor? Buyuruyor. Kızıl'a bir bal daha. Eski. Yasa Türkmen'in kaza tutuşu da. Kilogram qualification match. Retinge Turhan Zankor from Turkey, Blue Singlet, Mahmoud Bakşılır from Uzbekistan. Please come to mat. Çak çıkarmayın. Get it, kana. The next match, Ahmed C. With 7 kilogram qualification match. Red Singlet, Arkadiusz Kunitski from Poland. Blue Singlet, Janvasmal Dardemuratov from Uzbekistan. Please get ready.